Qarаңыз, Peygamberimiz Madina Munavvarada 450 kilometr. Mekke'de Halid bin Walid. Halid bin Walid öte күшті, öte batır. Eldi oңго dese oңgo жүрөт, солго dese солго жүрөt. Бирок мусулмандарга каршы жүрөт. Ошол мезгилде bir туғаны инisi Walid bin Walid Peygamberimizin жанында, мусулман. Bir жолу Peygamberimiz ne dedi? Halid кандай жүрөт dedi. Кабарлашат да, кат келет, элдер келет, кербендер барат, келет, сурашат, жакшы эле жүрөт дегенде Peygamberimiz bir söz айтты. Halid öte akıllı jigitти. Ушул söz Halid bin Walid'ke жетти. Kulağına жеткенде айтты, men тууралуу ушундай деп айтты dedi. Мен ömür boyu al kişini tapsam, tapkan жерде өлтүрөм, Allah сактасын, өлтүрөмүн деп жүрсөм, ал мени акылдуу жигит деп айтты деген söz жүрөгүн ушунчалык жылытат. Мединеге келип, İslam dinini kabul alıp, Müslüman bolup, Mekke şaharının bir tamçı kan tөгülböy kayra Müslümanlarga ötüsüne Halid bin Walid sebep bolup. Qarаңыз, Peygamberimiz Madina Munavvarada 450 kilometr. Mekke'de Halid bin Walid. Halid bin Walid öte күшті, öte batır. Eldi oңго dese oңgo жүрөt, солго dese солго жүрөt. Бирок мусулмандарга каршы жүрөт. Ошол мезгилде bir туғаны инisi Walid bin Walid Peygamberimizin жанында, мусулман. Bir жолу Peygamberimiz ne dedi? Halid kандай жүрөт dedi. Кабарлашат да, кат келет, элдер келет, кербендер барат, келет, сурашат, жакшы эле жүрөт дегенде Peygamberimiz bir söz айтты. Halid öte akıllı jigitти. Ушул söz Halid bin Walid'ke жетти. Kulağına жеткенде айтты, men тууралуу ушундай деп айтты dedi. Мен ömür boyu al kişini tapsam, tapkan жерде өлтүрөм, Allah сактасын, өлтүрөмүн деп жүрсөм, ал мени акылдуу жигит деп айтты деген söz жүрөгүн ушунчалык жылытат. Мединеге келип, İslam dinini kabul alıp, Müslüman bolup, Mekke şaharının bir tamçı kan tөгülböy kayra Müslümanlarga ötüsüne Halid bin Walid sebep bolup.